Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course ndzi ta khala leho swi ngo Mr Post. Obvious somehow Benny Mayenga i ta linkiwa kwala ndzeni a nga ta siyiwa ne. Yeah, so ka sungula of course around 24th September you can see things scroll ka account yo singo Mr Post no hlamala guys mina I was beyond shocked kulala ntiso so ku ve na a live video mina ni ri sure singo ka to mini sa sweswi mzasi mara at least ku ve na something nga vula tani ku before hi nghena mhaka kahle wo singo of course loko at least a ri karhi a support defense ta yena hayi ku amiyela ku we yeah so I have followed this live video hi vona ka ku ndleka yini. So as an intro of course yi kombisini ho sungula Mr Post ku hayi na le handle ku na mintirho yo karhi yi nga busy la nga plastering of course custom nurses as you can see kwala so ku busy blind ku na miza kwala nga busy na swona tanihileswi mi swi vona kwala nga ku plastering custom nurses kwala as you can see custom nurses already ndleni video dedicated to it yi kona la ka channel la mi nga yi vona so yi ta ri khara busy no plastela la so of course yi nghena ndeka munhu ho sungula Mr Post loko yi nghena in vitani vona number 7 liya hosi ngove as you can see so tanihileswi swi swi tivaka already ku ya yona hi swi confirmini already kwalano so yi nghena muti wa yona kha yi hikowa muti wa yona kwalano as you can see mara he mentioned this point mi byela na vanghana va n'wina mi byela na hinkwenu ku thawa le ka ngove yi sunguleni ne mi va byela ku thawa le ka ngove yi sunguleni okay sa thawa bro a swi swo tlanga hi nchumu ya straight swi ku yele leswo so hosi ngove yi te ku sungula yini tower so kahle kahle tower ku va rito of course yi hosi ngove yi kha yi swi sasekisa and stuff like that hi nga vula tani but then overall what is trying to say ku yindlu leya yona yi ku yindlu leya yona leyi ta gonya ya henhla so for now a hi swi tivi ku yi ta gonya ti-floors tingani that's why yi ku i tower hosi ngove Mr Post I say yi confirmela so even ka 3 you never know or ka 4 yi nga fika hi ta hi khi hi ya mahlweni na video of course hi twa ka yi kha yi ku yini hosi ngove Mr Post swelezo matata ya ti le ku vuyeni ne yindlu yi yima hi tikholomo hayi swo tlanga ni ku yima tikholomo wa vona ku yima tikholomo yeah ani leswi hi ndlela ku mi ta hi tseketsela ku hi ta hatla hi heta kambe a ko ku byeriwa ku xilo heta ta kota ku hatla xi hela ni leswi ni kombela ni le ka life ne yikulu guys hi leswi swi ya yena leyi yindlu yi mi tikholomo a swi swo tlanga yeah i swilo swa mampela swilo leswi swi endliwa hala joni ntsena a swi endliwa le kaya leswi swi endliwa joni se tower dyi bulusini guys yikulu a hi pfaneni hi jamuka yin'wana xikarhi vhele ma swi to hi fike vhekhe hi vulavula based on master tista leyi kahle and yikulu as you can see i xilo guys vonani kusukela hala le ndzhaku la yi kha yi jika yi tlhe ku that side swa i garage this section hala vonani ku yikulu njhani leyi hi nga vula tani congratulations to hosi ngome Mr Post hala dibini la dibe ku ba yikulu guys ni kombela ku va ni rewind mi ta swona kahle ngongo hala masungulelo ku ta nghena hala mutini I think la hi kho hi nga ta kota hi kuma better angle ya hi nga yi bala so garage a ni yi la endzhaku ka this BMW so hinkwako la mahlweni la ediyindlu la so di nave ku nava dibini hosi ngove Mr Post la mara as master tin nga vula ku i mhaka kahle ngopfu leswi hosi ngove yi nga ku swi endleni because tanihileswi van'wani va nga vulaka va ku hosi ngove at the moment hi ye number 1 artist la ka Gaza van'wana va nga ku i number 2 is debatable vele ku nga argue hi swona sweswo a swi hlamarisani ku hosi ngove a na xiyindlu xin'wana xintsanana kwalano as you can ku ya hi reputation ya yena la ka Gaza la so a yi ri ntsanana yindlu ya yena that's why Benny Mayenga a befini ka n'waswigalani beef a yi befini yindlu liya so sweswi at least hosi ngove disuse xilo hayi yindlu leyikulu guys yikulu sembe na semende emaxaka leswi lexiya xa white leyi la xi lavaka tata teka xa biwa a tata xi rhwala ni nge se zani xi ba ya
Lesha white guys i studio phela lexi kona la ku nga boha hi nga holove vana va mina bana ne marimba mi korisa rixaka ya swi boha kwala so yi la ku ba studio hosi ngopfu se yi ri loyi u kota ku rhwala yindlu fike i yi rhwala directly so i famba na yona mara guys famba on mondo mi ri kona ri ka ngova ni a ni yi ri ya rhwala hosi ngopfu yi hi nyika permission a ni ya teka aluminium la a ni ya teka aluminium famba mi ya teka aluminium swi kona swo karhi mi nga swi tekaka ti koho tivanti mi nga rhwala swo karhi swi koho swiledi leswi laha henhla la before swi fayeka loko ri a hi hembe hosi ngopfu ku na swo tala mi nga kota ku swi teka se no yi xavisa hosi ngopfu phela mara yo vula ku vanhu va ta yi rhwala yindlu musi I think swi tele guys swi tekekaku la yindlu yi yoxe vhele hi nga vula leyi leswi nga le ndzeni ngopfu ma yi kona mhaka leyiwa swa studio vhele swi durhaku leswiya okay yeve se yi sunguleni ka ngova mi byalana mi va byala hinkwenu ya mi byalana na maxaka ya n'wina ka xiza lexiyani se xi sunguleni okay a no ka ni post se mi nyanyuka ngopfu n'wina na ku ndlela ku mi ni phusha mani a va ku phushiwa ku tlhela ki tshami khi tsundzuxiwa swi nandziha ngopfu njuka a se mi nyanyuka ngopfu vo n'wina guys so guys it's not a coincidence ku live ya hosi ngoma Mr Post yi endliwe endzhaku of course loko Ben Mayengani a fika a endla this live video swi loko kone then guys mi ta swi twa ku vhele ta boha ngopfu Ben Mayengani na ndzeni ta hi khiya ka that section of course so ku na point yin'wana Ben Mayengani a nga fika a yi vula within this video ho ni mi yela kona mi ta swi twa ku Master T a nga le ku chanseni vhele mina ni tirha swo sweswi okay ntsongo kwava hume swi nge twali hayi mina since 2011 swi nga twali na nyamuntlha swi twali yo point swi toloverile sweswo ni yake na triple story hi mali ya ku vuma tingoma swo ka swi nga twali so vanghani van'wana swi twalaku va hana lexi va nga xi endla na lexi va nga ta mi komba xo mathabula shem yo point ya kona leyi President Mayengani of course yi nga fika yi vula so swi komba ku hosi ngo point leyi yi n'wi kwatise swinene and mina ni nga vula ku I support him hosi ngo Mr Boss ku va a respond swi pfuna yini mara ku loko ku ri hosi ngo sweswi a nga respondangu mbuta la hi ta ku hi ta believe ya swo yo point ya hosi ngo a nga vona nchumu ku ya hi leswi of course ni hava kha kombisa ku is better than Ben Mayengani ku vhele i yimpi yikulu between Ben Mayengani and Mr Boss tanihi leswi mi swi tivaka of course so ni vona swi ve kahle of course loko hosi ngoma Mr Boss yi fike yi responda to this matter swi ve kahle swinene mi swo swi lavekaka leswi swo miyela naswona swi pfuna yini ma hikuva se a va ri ku yi hlaseleni a swi nga ha ri ku lungheni at least sweswiwa Miss Bag yi vuyise point yo karhi na ti-fans ni vone ti tsakini for this video maybe na ha ri busy na content ya mina ni ta vona hi ta swi endlisa kwini maybe ni ta kombisa ku a se himpela se ti-happy a hi ta vona ku what will do okay so singo of course Mr Post yi vula this bold statement a redze but ifike hi twa ifika yi vula leswi singo Mr Post of course leyi a ku 5 years 10 years just 2 years hi ceriwe this year 2026 hi December ko tlheliwa a swi swo tlanga ni kwate ngopfu okay kwate swinene ngopfu as I've had so ku yo so ngove estimation by 2026 se ta yi herini ha impela yi kwatini hosi ngove ha madona hosi ngove a swi tiva munhu loko dindla swi humelela mina ni nga vula ku I believe hi mu dinga se di hetini yini leyi hosi ngove Mr Post a no vhele ku na wa munhu of course ku va na leswi a swi believe ku ya mina I believe a di nga heta hosi ngove na ti tshemba I got this section of course I fast forward just to see ya le ndzhaku le project manager of course ndzi ndaka studio le diceri sikara himpela yi la ku bona studio as you can see masho ku ti simple loko hi cheka la you can see ku ri ti famba towards the back of the studio as you can see kwala masho hayi mhaka serious project ya serious di kwati ngopfu ngopfu swa durha swilo leswi as you can see leswi ti vekele ti simbe hinkwako as you can see le ndzhaku ka studio tanihileswi mi swi vonaka kwalano ma yi vona hi lexi studio a ni se pfula ni loko se ni ta pfula hala ti ta vuya ngopfu swi ku yeve simbi to cement as I've had kwa disa pfula ni vula ku akuza ku yenani ku sungula swo yimbelela for now single of course Mr Boss ya ha relaxing ya ha ri busy no swo aka la as you can see kwalano okay maxaka loko swo za swi khomana a swi tshikani yeah mali yi nga le loko mbila yi lava loko ni heta hi ku sweswi na ha tlela nyana kona
mi ta teka loko ri mi kota ku rhwala loko ri mi kota ku rhwala guys ku rhwala tanihi sweswi mi nga vula a ni swilo leswi vula leswi nga ka yindlu ma teka mama ya teka yena aluminium so of course se hi vuye hi tlhe hi vuya ka mhaka leyi ya tower leyi hikuva a hi se swi to ku yindlu ya hosi ngo Mr Boss yi ya ka nga ne henhla so va vutisa rini of course na ngwenya lawa engwenya yi khuphuka kangani yindlu leyi okay ka 3 or ka 4 ngo mi tshembe tinsimbi leti ne a leswa swo mi cinca mpfuka mi cinca namuntlha mi ku yi khuphuka kangani 3 a leyo a ku wa thurume henhla mi ku ya khuphuka yi ri na vhengele ra ka bilisi le henhla leyi a ku fositeriwi ncimba hi xipedi la kuiwa swilo swa mampela wa swi vona of course ya Ben Mayengani no khensi ku yi va yi ri kulukumba la inani but mi swi twisisa lexi ni kombeka na xi ri video leri nga se yingisela hinkwayo a ni nga swi expecta ngo ni nga hlangana that statement I'm so now I was shocked that ni nga swi expecta ku hi nga hlangana that statement of course hayi hosi ngove yi tlhe yi ta of course ka timhaka ta ti-albums hi ku swi for now a hi tivi ku ya huma rini mara of course a hi swi expecta ku hosi ngove ku munhu wa December ya ta humesi December but he explained swa tinghoma ti-album ta ku hi swona swa ha ri kulenyana kwalaha ka vo ti-1 to swa ha ri kulenyana wa vona la mara this point now yi tlhe yi ni tisela swin'wana guys swi veta swi ta swa nomonde a ni me vhele mene khale khe hi vulavula hi swona hi khe hi endla ti-theory so like hosi ngove is not mentioning about nomonde a ni tivi o ka nga la ku vuya na a ta studio na ma yona mhaka leyi hi ku yi ri swa tinghoma hi ta swona vo December which means swa ku sweswi a yi ri ku anticipating of course ku maybe yi nga va yi ri ka project ya nomonde I don't know unless if it's directly referring to his own album so mara a hi veni open minded ku maybe hosi ngove sweswi yi ngova yi kha yi kombisa ku hi mpela like a hi zangi yi anticipate of course ku maybe ku nga va ku ri na project ya nomonde yi nga ku teni na ko va a thought hi yi tisaka vhele ti-theory ta develop ka Master T tin'wana ti-theory ti pasini hi swi vonini ta va dlanyoko psychology ti pasini ta vo SG ya Ben Mayengani ti pasini so na le theory yi nga tlhe yi pasa le ka Master T le kaya ra vumenemene listen a ni va byele va kokanyana la fast leta tinsimbi ti nghenile tinsimbi swi nghenile la ya gonya a ti bihi shape ya yona hi yona ku hayi kulu swa dlaya swilo joni hayi kulu a swi swo tlala hi leswi so hi nga vulavuli leswi ne hayi kona hayi yi winini hosi ngove seni hayi yi suse xilo hi nge hi vulavuli swa yindlu va nge hi beef na hi swa yindlu ku last time a yi beef yindlu a yi ri ntsanani for level ya yona yona mhaka leswi hayi yi bini la yi bini hosi ngove a swa khenseka swinene swintele mi nyika 2 years ku va ku tlheliwile la a leta to mi kuma ku yi akiwe yi ze la khoma 15 years ya ku yi ze la khoma 15 years a point la na hi minyano ka ni ta yi bala makumu of course indirectly is beefing Ben Mayengani yindlu ya Ben Mayengani yi sungule hi 2019 loko yi sunguriwa so na sweswi hi nga vula ku a yi za yi hela anyway ku nga tleriwa hi nga vula tano ka ha ri busy swinene ta ha to vuya la ta ha to vuya swinene ya hi nga vula tano a ta tani ku yi kulukumba swinene but ya since competition a ha ri langutisi swo hi nga kulu ngopfu ngo yini yi nga ntsanana langutisana period so hi ta vona swo loko himpela hosi ngopfu of course hi ta heta by 2026 na ti-videos ta ti ri koho kwala na reference yi ta yi ri kona vhele ma yona mhaka leyi okay hi leswi tinsimbi leti ti nghenile mata why ni ta so vo tala va swi twisisi why a posta loyi sorry hi na ti-fan tifani ta hina ti tinyungubyisa hi leswi hina hi nga na swona hi wona ntiyiso walowo ta tinyungubyisa so swi kahle of course loko ti-artist karhi ti komba swi tiva ti ri na swona swi va swi ri kahle na swona ti-artist na loko ti compete online ku va ku na swo karhi phela loko hosi ngova a mile a ri ku a lo hwi Ben Mayengani va ri ku wineni in that way yo Ben Mayengani i na swilo swo tala ngopfu leswi ti-fans ta hina ti vulavulaka hi swona ta hina hosi ngova a ti ri ku rileni online so leswi swa nga posta endle ni vone ti kha ti tlharamuka
Hey guys, so ni vona ni kha ti tlharamuka a for na ni nge reference mavito ya vanhu maybe ta swi vona in future ni vona se ti tlharamuka to tala se ni swi vona ku ya impela siku na happiness yo hosi ngopfu i kombise yini ende swi kahle na mina mi happy about it na ku vhele mina ni sapota ku hi n'we mi swi tiva ku mina ni sapota ku beef yi ta hala nala because once mi kuma ku se beef yi ta hi sayiti rin'we swi ze swi fika swi ndlela ku maybe Master T over buzzed ku ri ke na nga buzzed Master T fika a report swi a vona ku sure hosi ngopfu loko a lo wi mani ta ni dlaya hi ku beef a yi ta hi le ka Benny Mayenga a ni fike ni dlaya no tlhela ni vutisa a question as Master T loko i ri mukondzo ya Master T a wu ta ni dlaya a wu to miyela ku ri ke laha la ku n'wi content va yi ri ko hi report sweswiya until Mr Boss a respond se Mr Boss i respondini lexi nga tlhela xi vona ku Mr Boss you have to respond if you don't respond swi vasa defense ta wena and sweswi ni point leyi leyi ni yi prova ku himpela ti ri ku vavisekeni sweswi yini leyi nga postiwa hinkwako all over to hundzuke defense ta Kaizer Chiefs ku busy swinene hi yindlu leswi nga kahle of course I'm not saying a swi kahle but swi kahle ku hosi ngo va kha yi respond swo yi miyela na swona a ridzi swi va swi ri vavisa defense yona yi nga va yi right swi vavisa defense ma yi kona mhaka leyi a ni mhani rhandzi ku posta swilo swa mina mani dina yini mani dina yini se tifan ta me ta boha ku mina tumbeta ni rhandzi ku posta exactly se na ta posta sweswi exactly ta biwa va kha ti ku biwa hi leswi thawa hi sunguleni mbabya ku thawa hi sunguleni ka ngove ne yes tikulo jova na Sathani n'wana tin'wako yo biha ko kunene mi ta hi tolovela swi ku yeve ta yini 2 years yindlu leyi ta va yi helile yi ta va yi gadagadini hinkwaswo a ku hi ndlala ni a ko fositeliwa ni n'wana madala yo kwata futhi munhu loyi a nga ni twisisa loko ni va advise lava nga aka double story kumbe mhaka ya chomi ya mi i Boldwin i bini yindlu lexiya xa yena hi ku a xi nga khuphuki hi tinsimbi ni Boldwin of course i xaka wa yeni ka mi swa balo ika Boldwin of course i Boldwin baloyi i swa balo i bravo singo Mr Boss hi leyi vulaka yona ku a yi bini swo kona yindlu yo karhi leyi ya yindlini ya Dawula of course a yi nga ndliwangi kahle tinsimbi and stuff like that a yi bini a yi nga gonyisiwa ni tinsimbi so yo yi vulaka yona singo Mr Post a yi fakiwi tinsimbi hansi yi akiwa ku bohiwa tinsimbi hansi ku khuphuka tin'wana swi ku yeve leswi twini mosi i bini Boldwin yindlu ya yena hi ku swi voneni ka xitiyani hi leswo hi ta vonana hi timani hi ti-1 ta December loko humesa album swi ku yeve hi leswo teka swi kahle hosi ngopfu no swo tala ti-congratulations ti hahini kwala ndzeni ka video and I'm happy that he responded I'm very happy that he responded hi leswo ahee Bishop minjhani ni kombela ku chekeriwa mani ni kombela ku chekeriwa mavhiki lama nga hundza ni hlangana na mhani van'wana ni sungula ku hanya na vona Bishop so a va ni vhakacherile tolo mani loko va vhakachile laha hayi vanhu wa xipiriti vanhu wa dibi loko ni cheka na laha a hi tleli kona ku na mimunyu vanhu na xiwacho na sweswi ni vula mukumba yini wa xipiriti so a nga tshembi ku rhandzu ri kona ra straight a lava ku eda hi tintambu na swipiriti na tidibi na yini bava swi lava mi kuma 2 liter mi tata straight hi mati ya mberha bava yi tala straight hi mati ya mberha ntsena mi ya kuma na kuxu bava kuxu le ndzeni ka mati va bava loko hi khongela mi famba mi ya kuma na lexiya xo famba hi site va ri ganju lexiya bava mi xi teka mi xi nghenisa ndzeni ka nomo xi mi luma rimi bava swi ri mhaka leyiwani i ta vuya yi hlateka.